Bia muno mwancho mwale kwenda gutengereta seni kia Ndizi TV na nchebuna gutambe ndemo Steven Captain 001 mwana asamana rengete chigo so na lero igese ntunene naende etora sensemo ya Kenyenya SMA ya Bomachoge borabu toko sanganda keda katio bagosori ko SMA ibe bwatu mugano mutambe sana kolende ase bali bakorora boni ya butebiri etari yao na yanda ikenkanko rusemoki asa marieta ngoro ku MOMANYI ABNER Kisii Nyamaramba South Mogirango MOMANYI ABNER South Mogirango bara bara kuri boni ga emaite ukira buri nabo kupate bonake boni ya ninchora samara ide chigo so wasa bone ganje ne goalkeeper timu ya Bomachoge barabu goshiriki bone ga division 2 yeah kulegente kia sana nimaite kuruchise mocha Nyamarambe goikaiga negente egetamba ndake se sabari yukorende andake ayegukina andake nkeria kwereta yadake okenyora usena kikole kubeta na mangangite chigosori ndake koruna engomo ke na sene botu ne bore tauni tingo boreti ari Nyamarambe lakini abebori bano bamete Nyamarambe so munango nyakoriye mupira tauni ari ngana kwa wakuna baki mupira barengari baki mupira na nchenga ancho na wale talent yo mupira ngancho mupira kabisa ngachaka waswageti yeta sai area andake na naswageti nako mupira nganya chikochi gari charinja ganja no mupira na goalkeeper na chaka twate mne goalkeeper so watako wakambeka so mupira bake twatageta na 10 ngakina sinini under 12 ogendega baka naikere bone gasini nateka tukole kuna yateke sangore ga tukole astu mupira bangoli bale goalkeeper lere na bawo tebera ke na chaite ko musori ogeti kamera gontura ngabe goalkeeper bale bachaka bra goalkeeper bachenchi baba on field players orenda ye timanya ye yeke ya goalta yo tuka goalkeeper maka koro mokei okay njaona ngeto ko ko rueta uni na nyarte ko nyala chitivi nja so mnangi netegena renge fani ya Chelsea so baka ona atambulu do chobe nganje tebulo sana ona andake ngari repeater check kipa ya Chelsea so ngawa inspired na sana so mnango nyokina mnango mupita hata hata makore binta kora so ninga kiri Chelsea are okina so andake nganyora ora samanta ki Chelsea la samangi de ngi pita check ya kora so nganyona atemirende na talent ya rengo robano alike sana ni mbiari Edwin Vandesa lagi bone na FA era bete fani ya Chelsea mapema ntarabe okay yeah kuna gente kia sana rate bana ke pita se chingati ya bali banyarete ko bako mwa ogwanja ko ba mo gosori bwe timu ya useko bata ko ba mangara ngite goalkeeping karo moke nimete abaibuli na para bukuta bali bakasara linene sana asiranda ko mwana kilia ko ba ayana ke bate bo mate ba na abaibuli na ikere ko ngoma ke ko bata na mangana yo mupira unango so ageti tanga nete kwenda geti aro andete okorega si kwa mnyaka geti so wewe wa umbanga netinga kama mupira kabone mama ngo support ya sana mupira okay yeah at least kwa ringe like kwa bona ndo mate bona oro moke kwa na kwa ringe town kwa ringe yo mupira kwa timu chinde abale kwa gote bianda ke timu kichiri chise mo chikanya Marambe ndikoro moke kwa karige chiko kwa so chise mechi ono keronde nyama gen eta one chitimu jo chare ngoro mostly kiama bundu ya ngoro FC Don Warriors Yakomu Otamba sawara senjana ngena kiama bundu nganya na junior kiama bundu so munangu kinaiga na kiama bundu ikachaka toa financial strengths kidogo la collapse so vile kiama bundu ya collapse ngachana dida ko attachment ngachanga join Bomachoge bara kurioka so kinakuwa ndo okay ndio kwa nira yu asobo imesana korinde ndo tebia mange gore sabade yo goalkeeper ni matandake tagato onere goalkeeper ya kabere na nyario kwa ngosanga nero ne goalkeeper ya Dennis Ayusa ndio kabere timu ya Shabana akaende timu ya Gusii wali gare coach wa timu ya Mayaka FC timu ya Rase baba sedi ya Kisii County kimbaso ya Nyanza regional league bona muaruo
Ugago soeseri bagabu neriga timu ya Mayaka FC kurenda ine goalkeeper ya kabere kodare ko manero tugusanga nero asobo ime mangana ari arengete chigosori kyo boikano kwemanyia amange arengete omugano ye naburanya rira kodaka osikurende bono ngukinore hata timete kwantebiri unora beta mangana ye polytechnic kurende nakie kwanyate go balance koba wanchegeti ande bade class naro nande nkubugatiyo. Okay, na university university kama tako torra kwalenge unandake mwibulio na ndeko baka utindiera egakora ndake egakora ugeto masasa bane kirasi kuri nabote byandake igoro ya secondary kirio chiete ndake ngoro de sports challenge secondary kwali. Okay, high school nsomete St John's Nyamagwa Boys High School Nyamagwa Boys St John's Nyamagwa Boys High School Boba Siari or a class of 2016 class of 2016 na warawe mwenye producer ya itonere na asante school ya Nyamagwa Boys ndugu Victor Obangi na warawe kumanya kulende kusikwa mwibire kwa mata Nyamagwa Boys ero ne school engi ya nero ni manyanda ke sports ero kwa uwalenge support ero ndake kuragani usiku sasa support kwa tingo daba insa yarenge Nyamagwa ne school ne yarenge abote facilities chitake cho mupira andake mnanje tari anenga chingaba captain ya games so na what advantage ndi nande gora facilities incha rengoro school ngo support ya renge games so ekanga motisha nande kakina kayo chigora na bari mulabomba nyito mupira so ntu agendete ke mupira wachimoto kimanya ikiri wachingete ko ba games teacher ko be goalkeeper ya Nyamagwa Boys bwale kyaro atebe mwigete sichoso cy'ikisiku. Okay, kurumagari skunje ngeti chinkongo akerende ezeri je lakini ngota matware ngeto ka counties so ili fate to get best to akorte number 3 counties. Okay, I guess 2014. Okay, yeah, kule gente kia sana wakole koruchisa mochicha Nyamagwa panyere kwa kwenda se college was it Rongo University? Yeah, nasomete Rongo University. Nakikuye. So Rongo nasomete first year ngaso high school team competition ikawaigora lakini ngatema ko manage so tuka move on iwe ka 2019 2020 corona igacha so chimoto abunto nyarete wakati game chichakusa so batiri tulikuwa ngotore into arenge nari na bate kia mabunde team wakati arenge division 2 so naona alikuwa school na ndekene na town na kama piro division 2 anaenda na school. Yeah. Okay. Kwa hiyo ntekia sana tukanteko sanga na goalkeeper ya bono kwa timu ya Bomachoge FC andako gotorero mugano kwa ntoranya kwa tukwenda se omo timoko moko tokoira nsema ya kabere ndeko sanga mange. Negenteki ya konyore bintu byo gutumika aseduka na negenteki ya mono konyore duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko ni chitaya chiwaya n'ibintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chi wall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepokuba kirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose.
omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rwa Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sechi league ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga nichinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa sege tigi ya Kenya Green Stadium ikenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge warabu inyora no mulibeli bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa sege taseni kia Ndizi TV na buna botambe eta nende mo Steven captain 001 igesike taseni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 nenusu chigosori ime ya Ndizi TV. Wante benda kinga kia ya mono nyarite kwa basa timu ya kiama bundu ne timu ya lenge ngia emyaka ya kumete seligi ya FKF Division 2 na wote benda kinga kia experience na yake koberete like kiama bundu ikenga ki wate financial constraints Chache. So kiama bundu ne ngia ya renge to wata bagosori to arengo wamo coach ya bete ya renge trained but akaigo to wate financial strains. So despite the science cha finance go time to ringe to manji to ga on me period to take recon so to ga tema ko chese me period season yang isa to ga tinga geret but ka wono finance ka ba chindi ta story timu ga chega collapse yo mukyote banda kere kwa andi kyama bondo chitima kwa kosala kile chingia yo mukyote banda ke oteve kwa le kwa soli na ndake na kema chibwa ya bete oteve kwa soli. Okay, tari game ya mere itoka to chokore league season ya 2018-2019 again to agete mepira ngai kumia unbeaten second leg kera to atema ko rigo ya banta basani abatema ko nye team to atema ko collect finances ya sinini chigatema ko to boost so aga period ya ko sinini to atemete uko bwe mepira ngai 10 consecutive moto so experience ingia to mo yake lakini ona ke kana ande uchi eligia ko era ndo atema ko ria basani watu watasi wakabara one to ago struggle. For instance, to achieve to achanga chibesa as players to magoswageti che referee na nyore to changete fair to change chaba che referee one kabo musiga story ndo to abotega simbo to kina talent andake ina ningo to demolorize ya renga but ngote mato renge to ngana sana senye to anjite talent yo mupia yeah kema bundu ya collapse 3 kolende ke wakya ino nganya ko bage go collapse anda korwa bone metego ikabonya lego kweli gitimu chirirange na ino na kyora nyara ko bakogoso okyonti wa kera kana kiracho na ya kema bundu go collapse one ka ya collapse nenche na renge town ya na renge county na yo kora attachment yo na wata basani nende ba go chaga kitore actually tournament na renge mosani na gacha ante squeezing ga yorenga mote squeeze tauni le timbo ati timu ngwa kumupira ante we timu ne Bomachoge ro vaiga na bogocho onye ko kina bogocho join so nanjene na nyeto mupira nga mote to njen ante sawa mambio ntomere bintu byao to ko register so ganyara na soire timu ya Bomachoge kwa uyu mwaka 2021. Okay. Yeah. Yora liere county de Gusii. Aliye acha county liya kire mepira ngevere but konye window ya registration terasiku. So musana no kutima kana tabi. To to baby to ko register ko ante timu to batikipa wone yoro agostrago sana. So ante vinto me vinto documents ya ngatoma ka registered. Nganyara ko we koro to chigloves to ese bintu biri to kere mupira at least mbangete biri bitakere enchenga ba comfortable ba were team na to akire ka season ya county league to achire to so regional to kairo regional so paka bone ka to apandete go division 2
nimetese bali bako bakukoligera squad naki timanya advantage ki kere timu andake mosa ko folia set me bata dake of course timu njire kai bali ura karuguro muntu lega sikore ne kere timu bate financial stability mono yo coach amangana training na kwenda chigo soli advantage ke ko mo soli kera kurule set ikune one gento na tebe kero na venga na masomo kero bate bitao biri bitakere okobe karimu pia na masomo wona oro wate encyclopedia wate kere gento kero takero kora igasi agone okoreta machibu okoba comfortable ko wakomo pia origeti kasi ono ko C+ B- bako ike A okay ekurege kia sana ese kwa bira se timu ya Bomachoge Borabu FC imetene timu nero ne timu engia yeto mire shiran bide next one ya eta orige more ligi ya FKF Division 2 timenkiri ora tebe no experience ka ukia bire with your teammates for this period which is more than 2 years so gento na tebe getangani ndo watu Boma se team ase gerinda tebe na de no vamos bori wagere tore ama obomo waba kina aba tenete team management ya team ya nyare otokonya oto koleta results chitakire ntora twara mochando nde wana wekera wana matemo ko goalkeeper ndo basikina mangana ngite chi clean sheet team manyanda ke igara do experience ka sama na clean sheet mramone season ya eta inde team agenda ndite so igentongo tema correlate season ile ntangani to agete say department area to ma ndo wate department ya goalkeeper ne in the players so season ile ntangani to wate clean sheet nyinge to concede chigol nyinge nao anda ke to akora magosa mange anda kena tawe blame ya renga skipa season ile ntangani to wate chi magosa mange tukanya rama chi wata renge maya mna to atakere so kitwe garanse season ende ya to irore bona ya region to set goals to tabe to make sure to bungugori na de to ko bungugori ni clean sheet obwate so to set to tabe to ko tema to nye sai ga wancha na to ko make sure to manage clean sheet chance to correct maximum points anda kendo atemete kwa chief goals ya to abegete na chikipa to nya to konya na clean sheet 16 asa game 24 one yega ega konye timu atambe sana congratulations sana yule record yengi ya sana nemaite kwa stand bora raba ke bakore tibo ngala bopata maroda na ke kwa bachigo kipa gusese kiliba kokora kimenya na experience kwa twalire ama wasuri omyani ya vente kokora yente getanga no take kwa discipline egeti na isiko ya geti disciplinary iki nere nguzo ire take ro twara oma wa achieve to discipline to coach moto asekerase disciplinary okay discipline is everything amarora waye gochibosia iga une goalkeeper amarora une abana gutera Bomachoge se timu ngao amarora una ono mna inchoma go sori ni mbegete goals chana ntakere ba mwaka gete nteme na achieve rigento gete tario se nganga ke division 2 regional ochimoto indengere ni bwate visionary nga nyasai karanche karango bogi moiga nyare na skiri ochimoto nga ke ligi chinene okay ligi ntake ni wete ime anenga ke EPL enoko bwa kwane all the best na njoza bakwa na njoje timu ya Man United mokonya nena onana torego se event on the smiley na timu ya Man United kwende bya mana sebiro watore na itu timanya ngana yo mweli okay entona tabe mbuya mwana so to tare ya kwanza ande mne timu wone nganto wate goals etwa Rosary road map ochimoto ngakito achieve ochimoto na ngento to sabato tware mashabiki ya mange wacha ama wote support mne timu mne into timu twa ikaranse nendo twa make goals cheto na woto bangete to ba machiwa mayato to ba gokimna mashabiki nene ndakiambia mono na all the best ndabe kwa tircho sol cheno FKF Division 2 ore na kyogo tume style gete ore nda yuasa ya ngete chigo sol jemra botambe nda Stephen captain 001 obro to kiro mori ko tsene kiya Kenya nya kore nda semo wose wiki revosio tobe bunge ngao ntujare ko be wodi ngao timu ngao ba gosori aba ngao ya gosori ngao wetera Ndizi TV nsemo ye chigo sol nda utengere mere bende ya Ndizi TV seboniga whatever bye bye.
omwanchu muriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamo na sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire